Sakmat ni punong barangay Victor Valentin di barangay Tenarwaay. Kaya't kuman nga inakmat i-kasati me nga panggap dati pinag-interview ni Apo Augusto de la Cruz nga may pasubli dati 3,000 nga ayuda na Apo. Kapag paisuan na natin Apo, inangaula dati kanakan na nga ni Apo James Dulig sa dati-dati agin inangaw dahil gito Apo. Kaya itatan binagpati naman, may nagpa-interview ka ta kayon nga di man lang nakununi kanyak nga barangay kaptenan nga Apo kapitan kung anak ko ang kanyak Apo nga kastoy apay nga may pisubli dito'y ayuda nga naawat na at kapag paisuanan na dati-dati dito'y ni Apo Augusto kung may gununin ako ano problema na dito'y barangay Apo kapag paisuanan na Apo 2 taon kon ton kapag paisuanan na amin nga makawawat kami beneficiary dito barangay ko ore ko mapiso Apo awan plus inak daw-dawatan na Apo so nga kanla nakakastaman na Apo ta dati apay nga may pasubli dito ayuda na kat awan mandarmi Apo nga barangay official ken nagraman di munisipyo di Iliapintig ket iso dito Apo iso lati kami met ited nga side mi Apo as barangay official ti Arwaya po. Thank you.